نهاجی ام درباسی روجا خوی دم بن کو سروک امریکای دونالد ترامپ سردانا چینه کربو د سردانا ترامپ ته کوجبو چینه د بن سیاشرل دجی ایران دما لګوري راپورین انجام کوی د دربار ایران او مجارم بازرگانی د هیوی دکر ندایه ترامپ پشتی وگرا خواه چینه جارک دن گفل ایران خوار و تی گوتن کو پشتگریا کوی چینه د مجارا ایران د هیوی دکر نابینه لملکی دن جی آواکرنا خطه که بوریه که پترول یا alternatîv li tengava Hürmüzê derketiye pêş derbarê vê mijarê de nûçeyekî me heye em wê dixwazin bîne ekranî. Çapemeniya cîhanî li ser rewşa hevdîtinên di navbera Amerîka û Çînê nîqaş dike. Li milekî din jî gepên hevbeş ên di navbera Amerîka û Îranê de jî dibin sedema zêdebûna rageşiyê. Di heman demê de projeya boriyekê duyemîn li tengava Hurmuzê ku çalakiyên leşkerî lê zêde dibin zexta navneteveyî de derdikeve pêş. Bandora civîna di rojî ya di navbera serokê devletên Yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump û serokê Çînê Xi Jinping de di çapemeniyê de pir caran têne nîqaşkirin. Ajansa nûçeyên Reuters ku ev mijar anî rojevê diyar kir. Tevî ku serokê Amerîkayê Donald Trump di rojan pesnê Xi Jinping da jî roja înê bêyî ku duwarê bazirganiyê de pêşketinek girîngçê bike û ji Pekînê piştgiriyekî berbiçav ji bo bidavîkirina krîza Îranê werbigire ji Çînê derket. Rojnameya Guardian di rapora xwe ya li ser mijarê de wiha got. Serdana Donald Trump a Pekînê ku yekem serdana serokatiya Amerîkayê bû di nav nêzîkî 10 salan de. Bi coşekê mezin bidavî bû. Lê di derbarê tiştê ku bi rastî hat bi destxistin de zelaliyekî hindik heye. Di heman demê de rageşiya berdewam a di navbera devletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îranê de mijarek girîng dimîne. Daxuyaniyên Wezîrê Derveyê Îranê Abbas Araghçî di roja duyemîn de a civîna BRICS de li New Delhiya Hindistanê jî bala cîhanî kişand. Araghçî diyar kir ku İran baweriya xwe bi devletên Yekbûyî yên Amerîkayê nayîne û tenê eger devletên Yekbûyî yên Amerîkayê pabendbûnekî ciddî nîşan bide dê danûstandinan bike. Daxuyaniyên bi heman rengî ji Washingtonê jî hatin. Reutersê ragihand ku Trump gotiye ku sebrawiya li hember Îranê nemaye û ev bi serokê Çînê Xi Jinping re li hev kiriye ku dibe Îran tengava Hurmuzê ji nû ve veke. Di raporê de her wiha hate zêdekirin ku Trump rakirina dorpêşên Amerîkî yên li ser şîrketên petrolê yên Çînî yên ku petrola Îranê dikirin dipikire. Li gorî CNBC ku ajansekî nûçeyan a li Amerîkayê ye, daxuyaniyên Trump ên ku nîşan didin sebrawiya li hember Îranê diqede bandor li bazarê jî kirin. CNBC destnîşan kir ku piştî daxuyaniyên Trump bihayên petrolê zêde bûn. Bihayê petrola Brent ji sedî sê zêdetir zêde bû û serê bermîlekê gihîşt $7.26 û bihayê petrola West Texas Intermediate ji sedî 4 zêdetir zêde bû û serê bermîlekê gihîşt $105.42. Her wiha di raporê de hate gotin ku Trump gotiye ku Çîn razî bûye ku ji Amerîkayê bêtir petrol bikire. Çînê hîn li ser vê mijarê tişîrove nekiriye. Di nava aloziyên berdewam ên li ser çavkaniyên enerjiyê de yek ji sernavên herî berbiçav daxuyaniya îmaratê bû. Evê heta sala 2027 xeta boriyekê petrolê ya duyemîn bi rêya tengava Hurmuzê temam bike. Li gorî Guardian tê payîn xeta boriyekê nû kapasiteya hindekirina îmaratê ku niha rojane heta 1.8 milyon bermîl petrolê vediguhezîne kendava Umanê du qat zêde bike. Guardian her wiha destnîşan kir ku ev biryara bilezkirina projeya piştî ku îmaratê endamtiya xwe ya 6 salî di OPEC'ê de bidavî kir gavek ku wekî nîşanekê zelal a cudabûnê ji rêberê fiîlî yê Komê Erebistana Siûdî tê şîrovekirin. Belê mijara ku taybet di çarçoveya şerê di navbera Îran û Amerîkayê de ku hevdîtina Trump li Çînê çêbû, Trump hêvî dikir ku hinek li gorî ku dixwast armanj dikir ku tiştê ku niha tê xuya kirin di çarçoveya nûçeya ku me dît jî hêviyên ku li wir dixwast ew bike pêş nexstiye, yani encamekî tam bi dest nexstiye, piştî wê jî zaten tehdîtên girîng kirin ku Îranê carek din
تهدید کرد که و شرکیل دجی ایرانی بده دست بکرن روشکی و صادق قومه ام مجار امی نقاش بکن میوانه میوه هبه نه راپوره کی می دنجی هیچ بر گریدای شرک کول دنابرا اسرائیل ایران و امریکا ده تیم شاندن و جارجی مثلا لبنان ده روجوه دیه تاوی دانستاندن دنابرا اسرائیل و لبنان ده اسرائیل جارک دن ایریشی لبنانی کر هیزن اسرائیل نافچه نباتیا یا لباشور لبنانی ناوندا پاراستنا سویل بمباران کرده انجام ده 6 کس مرنه 22 کس جی بریندار بون بری و اپراسیون جی لبنان و اسرائیل لسر آگربسته که 45 روزیل هف کرن او جی بنا بنکایریا امریکای هاتیه کرن دوی درباره ده جی نوچه کی مهیم بریا آگربست دنابرا اسرائیل و لبنانی دوره راگهاندن اسرائیل ایریشی ناوندی پاراستنا سیویل کر. هیزن اسرائیلی لنافچه نباتیه یا لباشور لبنانی ناوندا پاراستنا سیویل بمباران کر. لگوری آگاهیان ده بمبارانی ده 6 کس هات نکشتن و 22 کسین دنشی بریندار بون. ناوندا اپراسیونین آورته یا تندرستیه یا گریدای وزارت تندرستیه لسر مجاری داخویانی یکدا. و پشتراست کر کود بمبارانا لدشی ناوندا پاراستنا سیویل آل دوره حاروف و نافچه نباتیه ده هاتیه کرن ده انجام ده 3 جی خباتکارین تندرستیه 6 کس هات نکشتن و 22 کسین دنشی بریندار بونه. دان استاندنین لبنان و اسرائیل گو بناوبینکاریا دولتین یکبوین امریکای پیک هاتبو روژا اینیه بداوی بو. اسرائیل و لبنان لسردریش کرنا آگربستا 45 روژان و لدارخستنا جوینان ده هفته یا پیش ده لحف کربون. And this report refers to the review period that ended in January 2025. بردفکه وزارت کاری دروه یا دولتین یکبوین امریکایی تومی پیگت گوت راوستاندنا شر و پفچونان گوت 16 نیسانی ده دست پیکرنه ده 45 روژان ورندریش کرن دا گوریل بر پیشکتنک ازیدتر وروکرن. هروها گوت هفدیتنین با ارمانجا بداوی آنینا شر دنابره هر دو آلیان ده پر برهمدار بو. تبلی وان دانوستاندنان جی شر مدیایی و چکداری دنابره حزب الله و اسرائیلی ده بردوام تکه. آژانسان و چیان آفرمی یا لبنانی راگهاند کو بالافرین شرعین اسرائیلی روژا این یه سبهی ایریشک اسمانی سر باجاروکین قصبیه یه لباشور لبنانی پیک آنیه. هروها گوت کو توبخانه اسرائیلی ده سبهی ده در دورا باجاروکین قلویه و برج قلویه جی هدف گرتنه. ارتش اسرائیلی جی بداخیانی که اشکرک کرکو وان لحریم سور یا باشور لبنانی لدجی بنسازین حزب الله دست به پیلک ایریشان کریه. هروها ارتش اسرائیل دا زانین کو چند درونین حزب الله ینتجت قمنی نزی سینور لبنانی کتنه ناو آخا اسرائیلی و تبرینداری ده انجام آویده چینه بونه. ارتش اسرائیلی هشیاری ده نشتجهین 5 باجاروکین باشوری لبنانی کو نزی 1000 متریان جه اوارین خواه دور بکوین. ده همان دمیده ارتش اسرائیلی راگهاند کو لشکری وی یبناوی نگف داگان لبنانی هاتبو کشتن. המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים... وزیر پاراستنی اسرائیل کاتجی اوی یک تکسکر و دا خویا کرن کو اسرائیل حتی کو ارمانجی خوب دست بخه و ایریشن خواه لبنانی بردوام بکه. جعالی خواه جی حزب الله اشکرک کر کو وان لشگرکی اسرائیلی با ارمانج کرن تانکک لباجاروکی رشفه باشوری لبنانی بریندار کریه. افدمک دریجه شرد نابرا حزب الله و اسرائیلی ده هیا. ده هفته جوت ماها ده 1023 ده شرد نابرا اسرائیل و حماسی ده دست بیکر بو. حزب الله جی جبو پشتگیری حماسی بکه ایریشی اسرائیلی کر. هروها ده 28 سبات ده شرد نابرا اسرائیل امریکا و ایرانی ده دست بیکر بو. و ده ایریشکی ده ریبری بلند ایرانی علی خامنئی هات کشتن. جبو طول هلدانا علی خامنئی جی دیسا حزب الله ایریشی اسرائیلی کر. بله اینها ام دخوازن و مجارجی نقاش بکن پروفسور دکتر عباس مصطفی جاودیر سیاسی بمرایون بخیر هاتن برنامه همه عباس مصطفی سپاس وقتم الکس سپاس بله روژه وامه هفدیتنا دانالد ترامپ یا کو به چینه را کر به تایبت دمکه دو روز بو هفدیتنا کلورچه بو پشتی هفدیتنا دیسا ترامپ گفین خوال سر ایرانی بردوام بکرن
به تایبەت شتا ku tê xuya kirin ji hevdîtina Çînê te encam dernextî yanî wekû ku tê xwestin li gor daxwazên wan çê nebûye. Derbarê vê mijarê de dîsa mesela tengava Hurmezê hîna jî di rojev de ye îmarat alternatîvek nû dixwaze pêş bixîne xetekî nû ya petrolê li wir dixwazin peyda bikin dibêjin di nav netewî de jî zextek li ser vê mijarê heye. Bi rojev giştî ev e li êrişên İsraîlê jî li ser Lübnan berdewam e rûxmê ku hevdîtin jî di rojevê de ne. Rewş bi giştî vî rengiyê em dixwazin nêrînên we di vê mijarê de bigirin. سەرچاوە gelek spas بووە دیارە تەوەری سەرەکی هەموومە دزانین لە 14 و 15 هێوی پێنجە ئەو کۆمبینێ چین و ئەمریکا ترامپ و شی جینپینگ ئەمە حەدەسێکی گەورەیە یعنی ڕووداوێکی تازەیە بە تایبەتی کە شەڕی ئێستای ئێران و ئەمریکا شەڕی ئیسرائیل ئەمریکا ئێران پێکەوە ئەمە هەیە اینجا هەمومان نەزانین کە چین یەکێکە لە گەورەترین کڕیارانی نەوتی ئێران و گەلێک سوودمەندە لەم بازاڕی جیهانی نەوتە خاڵێکی تر هەمومان نەزانین پەیوەندیەکان دوو جۆر پەیوەندین پەیوەندیەکی چین پەیوەندیەکی کۆنی چین و ئێران و پەیوەندیەکی بازرگانی نێوان ئەم دوو دەوڵەتە هەڵبەتە لەم قۆناغی ئێستای وڵاتی چینیشە سودمەندی هەرە یەکەمی ئەم ناوچەیە هەڵبەتە چینە کە لەگەڵ شەڕ و ئاڵۆزی و نەخۆشیەکانی ئەم چەند ساڵانی ڕابردووش هەمومان نەزانی ئێران ئابلوقەیەکی ئابووری گەورەی لەسەر بووە بەڵام چین بە بەردەوام لە گەڕووی هورمز و لەو ناوچانە کڕارێکی گەورەی نەوتی ئێران بوو بە نرخێکی زۆر هەرزانیش بۆیە ئەمەی گەیاندە ئەمریکا کە ئەمریکا بگەڕێتەوە پەیوەندەکانی خۆی لەگەڵ چین هەوڵ با کە چین ڕێکەوتنێکی لەگەڵ بکە یەک بۆ ئەوە بێ کە گەڕووی هورمز ئێستا داخراوە بە کراوەی بمێنێتەوە دوو چین لە پەیوەندی و لە پاڵپشتی ئێرانە چەک و کەرەستەی سەربازی بە ئێران نەفرۆشە یان نەیدا پێی خاڵی تر گرژیەکی تری نێوان ئەمریکا و چین هەمومان نەزانین پێشتریش لەسەر بواری بازرگانی و ئەو پێشبڕکێک گەورە نێودەوڵەتی بازرگانیە و پێشبڕکەیەکی تر یا ململانەیەکی تر لەسەر پشتیوانی ئەمریکا بۆ تایوان کە هەمیشە چین ئەمە بە قورس و بە زەحمەت دەبینێ بۆیە لە ئێستادا ئەم سەردانێکی زۆر گرنگ بوو سەردانێکە لە کاتی خۆی بوو سەردانێک بۆ ئەمریکا ئەم دەست پێشخەریەی کرد کە سەردانی ئەم وڵاتە ئەکا و ئەم وڵاتەش پێشوازی لە سەردانەکە کردووە لە ماوەی 2 ڕۆژە لەگەڵ یەکترە لە چەندین خاڵ و لە چەندین ڕێگا یەکتر ئەگرنەوە یەک ئەو ڕێگایی کە دیسان ێڵەمەوە کە گەرووی هورمز بەکراوی بمێنێتەوە دووەم هەرچەندە ترامپ نەچوە ژێرباری ئەوەی کە پشتیوانی تایوان نەکا بەڵام چوونی بۆ چین و پشتیوانی نەکردنی چین بۆ ئێران هەڵبەتە سازشێکیش لە ئەمریکا دروستە بێ بۆی پشتیوانیەکی وەکو جارانی تایوان نەکا یا هیچ نەبێ لەم خۆناغەیە دەستبەرداری کۆمەڵێکشت ببێت بەڵێ Ez dixwazim vê jî bipirsim we jî anî ser ziman bi taybet ji bo ku Çîn piştgiriya Îranê neke dibe ku Trump şertê Tayvan danî bi pêşiya Çînê tiştekî wisa jî tê nîqaşkirin hinek alî dibêjin ku îhtimal heye ku mijara Tayvan jî bi Trump nerm bibe hîn zêztir ew polîtikaya xwe berê wek niha nemeşîne. بەڵێ ئەمیش ڕاستە ئەگەر چین پشتیوانی دەوڵەتی ئێران نەکا چین چەک و کەرەستە سەربازی بە ئێران نەدا و چین جارێکی تر کە سودمەندی گەورەی کڕینی نەوتی ئێرانە ئەگەر بەدیلێکی تر بۆ چین بدۆزرێتەوە بۆ ئەوەی هەمومان نەزانین چین دەوڵەتێکە وڵاتێکی بازرگانی گەورەی جیهانیە کە یەکێکە لە هەرا ئەو وڵاتانەی کە زۆرترین نەوتی ئەو ناوچەیە ئەکڕێ ئەگەر بەدیلێکتر بۆ بدرۆزرێتەوە هەڵبەتە پشتیوانی نەکردنی چین بۆ ئێران بەرامبەر بە شتێکە ئەویش یا تایوانە کە ئەمریکاش سازش بکە یا ئەمریکاش نەرمی بنوێنێ ڕاستە ترامپ لە کۆبوونەوە و لە ڕێکەوتنەکانە یا لە دانیشتنەکانە سازشی لەسەر ئەوە نەکردووە بە ئاشکرا بەڵام زۆر ئاساییە لە سیاسەتدا ئەمە ئەگوزارێ دانوستاندنە
ئەگەر چین پشتیوانی ئێران نەکە هەڵبەتە ئەمریکاش نەرمێک ئەنوێنێ لە سازشکردن یا لە پشتیوانی نەکردن بۆ تایوان لە داهاتووە ئەمە لە داهاتوە زیاتر ڕوو نەبێتەوە بەڵێ